Živimo u vremenima sveopće globalne krize koje svjedočimo kako u energetskom dijelu, tako svjedočimo i u prostoru sigurnosti. U tim i takvim okolnostima javni sektor više ne može biti samo regulator. Javni sektor mora biti jamac nekakve tehnološke, energetske, sirovinske sigurnosti i mora u konačnici biti jamac nacionalne sigurnosti. Ne radi se samo o sigurnosti obrambenoj, vojnoj, nego i socijalnoj, ekonomskoj, zdravstvenoj, mirovinska sigurnost i sve ono ostalo što je vezano za organizaciju jedne države. Koje zemlje propadaju ili koje ne nose se dobro s krizama je one zemlje koje nisu izgradili institucije ili javni sektor da država funkcionira u normalno vrijeme i da reagira u kriznim vremenima. Postoji određena procjena koje su radile tijela Europske unije gdje ljudi koji rade u javnom sektoru nisu dobili najbolje ocjene kod nas. Prije svega zanemaruje se struka, prakticira se više politika i trenutačno politički nekakvi interesi, jer ako hoćete stabilnu državu morate imati stabilnu javnu upravu i javne službe. S obzirom da se ja bavim kriznim upravljanjem i kriznim menadžmentom i obrazovanjem kadrova za krizno upravljanje, onda mislim da je to jedan dio, trebao bi biti jedan dio javne uprave koji bi itekako imao svoje mjesto, funkciju i kao što bi trebao biti postavljen prije svega na profesionalnoj razini. Nažalost, nisu sve komponente strukturirane na profesionalnoj razini. Tako da je recimo taj segment kriznog upravljanja jedna priča koja se mora itekako redefinirati u našoj zemlji. I centralizirati, naravno. Ali nije samo kriza, nego se oko naše zemlje kao u čitavom svijetu mijenjaju okolnosti. I sad zemlja po svim elementima mora se prilagođavati okolnostima, prvo ekonomski, pa financijski, pa politički, pa ekološki i tako dalje. Da bi se efikasno tome prilagođavala, onda za svaku tu prilagodbu trebaju biti osnovane institucije koje će biti ugrađene u postojeći državni sustav, u postojeće okolnosti društvene i ekonomske i političke okolnosti naše države i koje će se uklapati u te promjene koje se nalaze u okruženju. A mi to nemamo. I u tom smislu treba puno činiti napora da se profesionalizam, da se znanje u javnom sektoru i nagrađuje i potiče i izgrađuje bez obzira na to da li i koja je to politička opcija na vlasti. I to je sve standardne političke igre, to je zapravo nerazvijeno i nezrelo politički društvo. Nerazvijeno ekonomski, nezrelo politički. A to ide skupa.